agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Papanamanan ayala kay. Awan, di talaang. Awan samot ti aramidom. Tarimaan mo na jeri daw. Awan mo ti makita ka, Perdina. Di mo makita ti Perdina ang mangagmaw ti Perdina. Anya? Saan ka amawatan? Ala, umay ka. Umay ka, ta ipangag ko kang ka ti Perdina. Nangagmaw, di sakit na dahi ti ridaw tayo, lakay. Gagangay na dayta. Saan anormal dayta? Ay, jak laki ti kayat nga dauni na. Nakatagtagari. Ti lamad-madlaw mo ngamin. Sige. Inak bumulod iti martilyaw kani kumparik anandeng. Tatarimaanak. Apay anas ka na bumulod ka. Binulod na nga rodje martilyaw. Mapan ko alaan. Ama ano mabayag ka manon ijay. Siguraduam, amatarimaan mo dayta itangal daw. Ay, nagadupay ti dalusak. Nagaduntumot ti wara dagito yung ubing diti kusina. Nay, ada simrak diti balay. Agtatakaw samot tan. Asino dayta? Ayan nantay binalsig ko. Ay, teka ni. Ay. Hey! Apay day ta binalsig, nagamaw. Nay, si kamot gayam nanang. Ay, awan mo't ngamin ti mangilukat itiri daw yaw. Iso asimre kaklatan. Kunak no awan ti tao. Nangag ko ngamin tiranat-tiri daw me, nanang. Iso nga mok nga dasimrek. No apay mo't ngamin nagtagari tiri daw yaw. Ay, nagsakit iti lapayag. Ipatpatarimaan ko kanilakay ko. Kunana ama pa naalaan di martilyo binulod ni kumpare na anandeng. Di pa'y mo't nagsubli. Ay naay rin, kasla di mo am mo day lakay mo. No inawis dagiti gagayom na, ijaynan. Marurudak man no kasta ti aramidon na, nanang. Aday niyo ko, asidaan nyo anateng. Ado nga mintibo nga dyan mula ni tatang niyo kay. Adda kamatis ngayon nalayaw, nanang. Nangina ngamin ita ti kamatis ka. Ay adda ado ti inalak. Adda na loom. Adda amot na ata, tapaluuman nyo pa. Ay na, agyamanak nanang Imbag man tanang yag kayo itinatang. Ay kastala ti biyaga anak ko. Agparanod ka no adda, kasjay. Agyamanak nanang. Oray la iso kumamot ti mula nilakay ko. Tapno saan nga iso pa'y agat-gatangan mi. Ay, nagsadot tumot ngamin. Sino ti ag-birthday into no may Sabado, pare? Siyak, pare! Ay, sika. Happy birthday, pare Nanding. Ha? Happy birthday, pare. Agyaman na ka, pare! Nay, umay kanto atag, party ka man giti manok ken pato. Ay, imbag man taag parte ka iti pato kan manok no birthday, pare. Kastala ti biyag, pare! Birthday nga ro di agparty tayo iti pato ken manok. Agraragsak tayo, Ay, katuna, pare. Sigurado nga umayak. Ken adun taw ti inuman tayo nga arak, pare. Ay, katuna, pare. Sige, Ha? kantaan ka pa maminsan. Ay, Happy birthday, pare Nandi. Simang puton ti loko. Anyat orasan. Na, alauna ni ti parbangon. Diyak pastrakan dito silid may. Maturog iji salas. Makangag kanyak dayta inton biga. Anyat oras ka nagawid idirabi
Kung nagsapa ka nagawid, bakit? Mas daawak, tainlak mo jay siligta. Nasapa ka, nagawid? Alauna iti parbangon ka, nagawid! Ay sana! Taglibak ka pa'y lang! Ano ikaw? Ay, nagsakit yung pangur mo kanyak. Agulbod ka pa'y lang, Ne. Ay, usto na. Pangurunak manan. Di mo pa'y natarimaan, Jerry daw! Ayan na nga, Di Martilyo, napan mo inalak ni kumpare manandeng. Aywan. Nalipatak matan. Kaano ngay nga rod atarimaan, Jerry daw? Ne, husto na. Ay, pangurunak manan. Ibarsak ko kung kada ito'y makitam. Husto na. Sige, tarimaan na kaon. Intad mo matlaang dyan natang daay rin, bakit? Ay, intad ko Awan gayam si daunda. Nuag mula da kumamot ngamin, hindi paraangan da. Tanalawa mo dyan likudan ti balay da. Ay, iso ko mga rod ti aramidan ti asawa na. Makatipid da kuman, nuag mula da mat itinatang. Ay, katuwan Ay, uwan gayam, lakay. Problema da jay daw da. Tanatagaray. Ingkantuman kit di kitaan. Ne, apay asak ngay. Anya ti aramiden ti asawa na? Ay, sadut nga rod. Namimpinsan asa daw. Mapanak ijay ilay. Nakagpalingke. Nay, apay, anakatakder ka dito sangwanan tiri daw. Adalak nga raw, noan niya tirumbang aramidak. Adalam? Nay, apay alas kan nga adalam. Nagsimple laang mo ti aramidom. Anya nagsimple nga ibagbagam. Saan akas karina da ito'y a problema? Kat, anya nga rod, ti pampanunutam nga aramidan. Adalak pa'y laang, bakit? Relax! Para day talaang a problema ti ridaw. Rigatang pa'y a panunutan ti solusyon na. Ingkagid din makipalingke. Tapno makapagpanunutak anaimbag. Disturbo ka ka. Kumusta, Mari Irene? Anyang ay dagita ginatgatang na. Ay, dagitay abastumi amare. Imbagan ka at nakapalingki ka. Agkuyog tan ang agawid. Ay na, nilakay mo. Bigbigat ang nakitak ijay balay da pari nanday. Anya? Anya may dararamidon na ijay? Nagiinom da? Ay na, inaldawdan sa ngamin nga agiinom. Amangan mo't no sa bali dyan nakita mare. Ngamin, pinanawak nila kay ko ijay balay may. Tatarimaanan na jeri daw may. Isuday di maray. Taidi maya. Medyo nabartukang. Tanagpigsa ti panagkatawa na. Na, di naman nga rod inarami doon ajay. Impatrabaho kun kwa na. Ay, umuno na ako nga gawid mare. Inakman kitaon nila kay ko. Pare Nande. Happy birthday, ha? Saan pa nga ita ti birthday, pare? Inton Sabado pa ilang. Dandanin. Anya itaya, pare. Lunes pa ilang, pare. Aldaw pa ilang, ti panagpapalingke. Ayunan niya. Naman nagipalingki ni bagat ko, gag. Basta umay kantaw, inton birthday, pare. Uwin! Umayak! At pangipanakan ka, pare. Sa dinutip, pangipanam kanya, pare. Basta secret, pare. Ibagam git din. Ha? Basta, siguradong ag-enjoy ka, pare. Bakit? Ada ko. Dahito yakluti sa batam! Oops! Tipay! Oops! Ay! Kay basibas ko kay kan ka dahito kadak ka lang akla! Payamanan ta. Agong ungot ka baka. Anya man baso ko kan ka. Nagkapuam? Ha? Di talaan. Tinarimaan mo ang jari daw? Bakit? Anya man ang tirason mo? Adalak nga rod analae. Noan niya ti aramidak dita. Problema ari daw.
Aging gaita, pampanunutang pailaang. Ah. Puunay kamutan. Hindi. Apay, laklaka amaya. Komplikado na ita klase ti problema. Basibasan ka manan makitam. Ay, gura ka baka. Sagbay basi-basan na. Inak manan panunutan. Nanya ti solusyon na data a problema. Anya? Ay na, ay nagdagsanan aya daytoy pinalingkay maray. Nagadungamin ti ginatgatang ka. Aginanaka pa'y adi ti sirok ti bayabas mi mare. Imbag dito, ita presko. Ay wangarod maray. Aha. Nay, anya ngay aramidan nila kay mo iji sangot tiri daw yang. Italaang nga inasikaso na dayta. Idi pa'y a problemak dayta ridaw. Kas larok-roko din naman. Mas daawak nga rod, no apay akas na tiyar aramidan na mare. Nay, kita maray oh. Rukod mo't arukaw. Diyak amo no kasapulan arokudon na pa'y dayta. Ay maray, di mon parparwaran ni kumparay. Tama nga numapan manen makiinom kinipari nanding amang martel. Ay talaga asahanan mare. Istrikto ako. Kasano ngay ang makapag-concentrate ang makapagpanunot. Nukas tamat abamban ni kasanak. Kunak no nakapagpanunot kan. Nagrigat nga raw ta nakabanikas ka ditang agpangpangram ka. Agungot kan sa manan. Saan kan amabalin arumwar amapan makiinom iti day nandeng. Apay ngay, tilay parparit mo mutan. Sursuruan na ka ngamin iti linuluko day tao. Sapay birthday na itong Sabado. Saan ka mapan? Maudi day to yun baka. Saan ka mapan, kunak? Ay, awanan na talaga. Saan ako na makapag-concentrate? Saan ka amapan? Ha! Ado, ti aklo dita nga ibasibas ko kun ka. Irene, kunak man nun natarimaanan daytoy ridaw yaw. Diyak man amo nanang. Adaman ijayon nila kay ko. Diyak amo no niya ti palpalpalon na ijay likod. Ay, kuna ni tatang mo analakalaang atarimaanan, ti kastoy aridaw. Marigatan ka no nga rod nanang. Diyak amo sadot na laang. Ay, sadot na laang. Adaman nun papaitid ni tatang yu anatang. Sidaan yu ka now. Imbag pa'y ni tatang, tanaggagot. Ay, ibagayo man kit tinanang. Tao may tarimaanan ni tatang tiri daw may. Wan, nasaysaya at no ison timang tarimaan. Ibagaktokan ko ana, tao may to dito'y balayaw. Nay, apay, anya tikit kitaam di ta kalendaryaw. Kit-kita aklaang noon niyang aldaw ita. Sabado ita. Huwag nga raw. Birthday ni pare nandeng. Kat? Nene, agbanikas ka manan. Anya kumaita, no birthday na. Kat mapanak Kastala tibiyag Inimbitaran nak nga raw, di mapana. Saan ka mapan? Dumakdakkel mananda kita matam. Wanan, saan ako na mapan? Anya laki din. Dito'y ka lang balay. Wanan, tarimaan akong tayo ridaw. Happy birthday, pare! Agyamara ka, timbay kayo! Pare, jay, kunam apapananta. Ay, uwin pare, madamdaman tom. Aginom tayo pa'y Ay, katuwa na pare. Aginom tayo pa'y. Bartik ngamin ka. Ha? Dito'y maggayam adu ti chicks ti pangipanam kanya, pare. Ay, katuwa na pare. Ala, agpili ka ni ti kayat mo a chicks. Mabalin, pare? Ay, uwin agpili ak matan Ay, mayat man, pare. Ay, uwin pare, italaan na ito. Kanayon kumakastoy, pare. Ayos. Nakaturog san ni bakat ko. Inayad alokatan tiri daw. Unay.
medyo narigat Salbag dito ari daw. Kaya't naksamanan ang mabasibas iti aklaw. Naggapwam! Ha? Ay, bakat? Ay, nakariing ka matgayam. Nariinga! Gapo itiranetret day tari daw! Ay... Anyat orasan, ha? Diyak mo Awid ka di pa'y day to'y tinaasawaan akaskan ka, ha? Ay, nene. Ay, nakabanikas mananday tamay sang imam. Anya mananday tayo gemaw. Aklo! Oh, sups! Saan mon amalis yan day to'y may kadwa? Anay ko! Awan pa'y patsyam nga ibagbagakan ka! Anay ko! Natamaan to'y ulok. Nabukulan san. Anay! Anay ko! Nay, at damat bukol tamuging mau. Binarsak ni bakat ko iti aklaw, tatang. Anya? Binarsak na ka iti aklaw. Ay, kastala ti biyag, Ha? Kasla pa karagsakan nyo pa, tinapasamak kanyak, tatang. Maawata ko no apay. Day takot nga main. Oy, laglagi pam to'y ibagakan ka. Aramidam ti umno, tapno maliklikan ti panakadangran mo. Tapno di nakakapungtot ti asawam. Anya nga ita, nabukulan ka. Yun, tatang. Maawatak ti kaya ti asawan. Mala, tapalam iti yelo tabukol mo, takaasi kamait. Anya lakit di nga minanaya. Nagnakamkaman. Yun, tatang. Sige, mangala ako niti yelo. Taitapal ko, iti bukol ko. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Ay na, nasayaat man sir, ta nakaumay ka dito yung purok me. Diya kaya't nga ilista tinagan mo si Kaloyda. Ah. Kit-kitaam nakalipstikak, awagan nakit din iti sir. Ay, ay pasensya kan Ay, ma'am gayam itan tinaskan ayawag ko kan ka. Ay na, imbag man ta mailistamot lang ang tinagan ko, ma'am. Wana, ikatan mi nga minen, dagiti nagnagan, dagiti natulunganen, da ito'y a programa. Ay, rumbang ada kami matan ti may sukat. Tani, mayat matan ti kabibiyag dagiti imo na anatulungan. Kas kumakan ni kumarik, amin eh. Ay wan, awanan tinagan ni Mini. Inikat dan iti head office. Kat, kaano kami ngay ama kaawat iti tulong, madam? Ay, urayin nyo tayo validate da pa, da ito'y alistaan. Ay, sapay la kuma. Tama isambot aging ga iti enrollment. Tapno adda maigatang mi iti gamit dagiti anak mi ama panag-eskwela. Api nga nga awan matlaangan di agilis-lis na. Kunada nga umay ita. Ay na, agtal na kamanmat. Agsubli-subli ka di tatawa. Anya ayat ipadpadaanam. Diyay nga rod agilis-lis na itinagan. Kastoy nga agkulot-kulot man ang buok ko. Pagpariband mo manantay kwarta nga itadakan ka. Ay na, kasta ti uso itan. Amudan day ta akalukwan nga aramiden yu mini. Iswasan ka namang namnama. Ay, agtal na ka man dita. Diya mo lang mo, ura yun. Ay, mapan kumandamagan dita kantina. Amangan no dita ti dimagasan na. Taado ti tattao dita. Ante, nasiputam ka di alimabas jay agilis-lis ta iti tupis. Day, kano kagapgapo na laang dito'y kantinak? Kaya't masawan. Imayan nagilista. Katuhan, nagado itay dagiti babae ngayon lista na ditoy. Naurnong da ditoy. Na, apay ngay adidak man la pinakaamuan. Ni kadirona. Ni Ronald, daytay ngay bakla. Anya? Sino katanan tinagan na? E dinagbalin nga empleyadaw, pinagbalin na mutin arona tinagan na Ronald. Ay sana mabalin asaan ang mailista tinagan ko.
Agriri ha? Nabayag samot na nagbalin ka a beneficiary ti two-face. Katuan matantay. Alangan asa anak ang mailista itatawan. Kat naggraduar samot jay anak mo iti high school. Ay nauray pa'y, narigat latta ti panagbiag mi. Iso anasken ang mailista latta tinagan ko. Ha? Agriri ako naktumang. Ay, kulot-kulot at talagang day tubo ko. Nagrigatan asagay sayon. Ay, ay na, kaslao mo kang tibilit na tabuok mo, bagayt. Abay, sa dino ti papanam, tagsagay-say ka manin. Mapanak di tabalay da Ronald. Mapan ko kasarita. Ha? Apay adi na inlista tinagan ko. Ay, di ka lang mabain. Ipilit mo nga road no saan ang mabalin ang mailista tinagan mo. Apay katasanan. Kita manday tu balay tayo. Marakrak-raklat na. Awan pa'y maigatang iti maisangan. Kasano? Dagi tinaaw-awat mo akwarta ide, inusar mo laang a pinagpapapintas mo. Tila ginatgatang mo a pagpapudaw. Agtal na kano di mo kayat nga ibarsak ko kan kaday tu igam ko asagay-say. Tidakas na, saan ka matlatapi mo daw? Di ka pa'y lagtal na. Oops! Uy! Imbag lalaki din, tanalisyak jay sagay-say nga imbarsak mo. Ay, nalaingak ngagli sa itan, bakit? Ronald! Apo! Ronald! Bigbigat! Sino kaya? Siya day to'y Ronald. Si Kamit Gaya Mini. Umay ko damagan nung apay asaan matan anailista tinagan ko ijay two-piece. Ha? Umay ko ipalista tinagan ko. At the ballpen ngayon tugot ko dito. At yo, ilista mo tinagan ko. Uray jay ud-udin ti pangilistaam. Kung nga Mini. Amukon, kayat mo ti pamanaknak amarigrigat latta ti biyag mi. Nakasave dito'y cellphone ko ti picture jay balay mi amarmar ba? Atoy, kita mo't jay diding na. Naan-ana yun. Basit laang nga angin. Malakaban day tadiding ti balay mi. Ngayon, nakita ko Mini. Ang amnaskan nga Mina, napabaruan ti listaan. Isuada kayo natulungan ni din. May katin tinagan nyo. Anya! Saan mo't mabalin day ta? Unfair day ta nga arami din yaw. Nagriga latta mo't ti panagbiag may. Saan nagbalew manipod ide aging gayta? Kayat mo pa iti pamanaknak? Kita day toy. Daytoy gayadan, daytoy blouse ko, matastas-tasan, at dapay abot na, jak makagatang iti baro a blouse ko, tawang kwarta may. Ay na, nagrigat ti panagbiag may. Iso sige mo tan, ilista mo tinagan ko, please. Oy, Minay, nagkapuam. Ay na, jak naabutan ni Ronald antay. Intarayan na kong. Ni Rona? Ay, wag, nagtartaray alimabas dito'y kantinak. Kaslada kabuteng na nga itartarayan na. Intarayan nak. Nagloko day yataw. Nahtapay ngay mo. Dinanon ko pa ijay balayda. Nagpakpakaasi ang ano mabalain, ilista na tinagan ko. Saan nalata kayat? Damag ko, amay sa ni Kumarim Loyda nga inlista na. Impulong naksiguro day di ababae. Iso nga inikat dan tinagan ka. Kasta nga tati napasama. Wan, dinadahal na. Hindi pa'y lang kat amo ko nadakkel ti apal na kanyak day jaloy da. Bakay, uray no nagsublin akulot day tabuok mo, sagay-say mata. Tapno sanda nga ibagang agmauyong kan. Nakasilsilang idi nga street day ti buko. Ay, saan mo alagi pan tinapalabas? Jak paikit din makagatang iti shampoo. Ay, nagrigat mat ngamin nga agpaiso ti biyag. Agurot paikit din ti buko gapu iti stress. Paka-stressam tumat ngamin amin. Awan pa'y bagas, awan sidan, ay awan ultimo asin.
Kasano nga tanti ka bibiyag tayo? Ay na, puro mat problema ti bagbagam. Panawan ka man langan. Mini. Ni kumari mat aloy na day ta lumabas. At Daniloy na. Ay, aguray ka man. Ne. Anya man ang ti aramidam. Kumprontarak man ti salbag a babae. Oy, Loida! Nay, lumabasak pa dito yung balayo kumare. Kumakumari ka dita. Plastic! Nay, apay ngay makaungungat ka. Talaga makaungutakan ka. Na. Diretsaan ka na. Ibaga kon ita, ajak kayat jay inaramid mo. Ha? Anya ngay naramid ko. Ha? Agdamag ka pa'y lang? Dinadaal na kin ni Ronald anya. Anya tinis istoryam kan kwa na, ta inikat na tinagan ko itilistaan ti tupes. Awan mo tinis istorya. Dinadaal na tapno maisukat tinagan mo. Na. Ay. Dinak itudo-tudo akas tami. Apay, ti ko nam. Si kalaang ti amuna, ti tumangset. Kasta gaya ma. Ay! Kalbong kayo na. Ay, anay ko. Ay, karamutan kamot. Ay! Pagdarap na tanagpuskul arupa. Ay! Anay ko! Kita man to'y inaramid kanyak ni Mini. Uy, kinusukuso na metapirmi day tabuok mo. Nagibalisak lang mata. Kinaramutak iti kastaunay, jerupa na. Naglaban kayo talaga? Ay, pasensya ko ma. Tagayim kami. Hanggang pirmi mati pa nang itudo-tudo na kanyak. Apay aya, anya tinagapaan nyo. Nasakit tinakam na, anaikat tinagan na, itilistaan ti tupis. Siya kano tinang dadaal kan kwa na. Iso asaanan anairaman tinagan na, ma'am. Unay mo tayo aminin? Ay, nasko nakasarita, ma'am. Tapno dinak pabasulan. Ay talaga kasaritak dahi di atao. Napartagtamanan, paray. Nga ron pare. Jack samanan makawid Dito itan lamisa na matulog Ay, imbagkan ka Taas idaglaang di balayo pare. Dito lang, pare. Kasano nga aginom tamanan inton bihat Tawan madlat mararamid. Panagkunakit mo din da ito ya panag-set ko, pare. Ha? Di nakman angawan ni Dekasta pare. Anya maudin nga ibagbagamat. Sumura ka kami na niti trabaho. Sa di nung iti pagtrabahoam. Construction. Nagaramid kami kano iti rangtay. Abay, siga. Saan mula ta kaya ti agtrabaho? Makapasarod mo nga minti agtrabaho pare. Abay, saan nakapilitan ni bakit mo agtrabaho, pare? Saan mat pare? Ni ngamin bakit ka, ano dyan ka no agtrabaho? Panawan na ka no? Ay, sos. Narigat tigas na pare. Isong agtrabaho aklangan, tapno didak papanawan. Ay ka, mauding arudan ada ito asyata pare. Apay da tarupang bakit? Ay, urayak lang na murmurayan man. Di mon amo ti mapaspasamak dito'y apamilya, tanagmalmalem ka manen anak iinom. Ay, apay da tarupam, kunak. Naglaban kami kin ni Loida. Anya? Ay, awan lat di ka aramiden. Kasano no idarum na ka? Idarom naklang tagdin narum kami. Isulang ayaw ti amuna tagdarom. Kuso-kuso lang aruden day takolot abuok mo, limtagpay day tarupam. Nagpangit kan bakit? Ay, si kaman pa'y timapan umutang iti bagas di ta kantina. Mabainak arumwar iti kastoy alanga. Apaya saan arumrumwar ni Minay?
Kuang aminan day. Agsakit ka now. Ag sakit nga. Kano istoryada ang nagpinungot da kano kandiloy da. Oh, mabay na rumwar. Talimtag jero pa na. Nakaung-ungat mo't ngamin ni bakit mo. Sugod. Anya nga ita. Ay, huwan nga rod. Ay, dakal a problema da ito nga inaramid na. Kuna ni Ronald akasarita na kano ni Minay. Ay, handay tan. Kaswan dangatan ni bagat kaw. Kat maibalod nga tan. Apay, kaswan na kon. Ibalod na kon. Kita ang manmatoy inaramid ni Loida di tiropak. Aging ga ita, limtag pay laang to'y ropak. Imayag, tao may kakasarita, tap numalawlawagan ka. Tapay, awan mo't nasipmat kanya ka. Amom, no apeng inikat na kay tilistaan. Gapo, taman ang natawan na natulungan da ka ti gobyerno. Uray pay, nagrigat latamot ti biyag mi. Oh, makita mo. Katsikaman, ano nang usaram nga miniti kwarta na itedken ka? Masapol pay aya nga istorya at dagiti ginatgatang ko agamit dito'y balay may. Kita pagtrabaho mga minilakay mo tapno adda pagbiagyo. Ibagbagak mo't detaken kwa na. Tulungan nyo ti bagbagyo. Sana kasta, agaputan na ikat kayon itilistaan ti tupis, kit gumura kayon. Saan mo't unay? Amo matipatakaran sana ya. No naggraduaran ti anak mo iti high school, ket may katmaten tinagan mo iti listaan. Ken may sa, adali nabsing mo apatakaran. Saan mo ngay naramat iti husto ti kwarta na awat mo, iti pakausaran na kuma. Nanggag mo ka iti pagsasawa ko na na. Saan ko mangagsakit tinakam mo iti pada matao, no sana maipaay iti kayat mo. Agsalukag kayo met Oh, bakit? Anya ti imbagangay kan ni Ronald. Idarum da ka kade. Ipabalod da ka kade. Napanam, ita kalaang arimwar tanakapanawan ni Ronald. Napanak lang dita. Takrut ka talaga. Anya takrot manan nga ibagbagam? Agpatinggan day ta akinatakrut mo. Agbirok ka ngaminan iti trabaho. Nawata? Anya? Day ta timbaga ni Ronald. Agbirok kan iti trabaho. Saan aday talatan mang namnaman no anya ti itad ti gobyerno. Agtrabaho kan. Unay matan. Nagado ti babayadan. Kan awanan makantayo. Isong agtrabaho ka. Makita mo, ti pagtrabaho pare. Karugrugin mi pailangar, aramidan dito arang tay. Kasapulan yu ka di pa ti kanayunan at trabahador, paray. Uwain, pagpabirok nga rod ni boss. Apay? Kaya't kumat ti agtrabaho dito eh. Sigurado ka? Ay kat intan kasarita ni boss tamang rugi ka ninton bigat. Sige man nga rod. Apay? Anya tinaknakan mo pare, tana panunot mo ti agtrabaho. Pangpamilya pare. Kasta pare. Kasta latibiyag. Nasken nga agsalukag tayo, tapno agbiag tayo. Umaykan. Inta kasarita ni boss. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Ay, no kaano mo't nga gimimpake isumot nga daw may tuk-tuk dito apartment. Istorbo. Nay, si kamot gaya man ang analin. Adda ka di ka dom asabali dito yung apartment mo. Agmay sa aklaang, umunag ka Di magasaklaang. Amok ngamin nga agawid ka ije Pilipinas. Anya ka diday taawit mo nakasupot manang. Ipawit ko kin ka. Para kadagiti kakabagyak ije Mindanao. Ha? Mindanao? Nagadayumatan manang. Ay, napunon dagiti maleta, iti kumkumpormi. Apay, anya nga min dagita aya. Kat pawit matla dagiti daduma agagayam a Pilipina dito'y
Sigurado nga, agbayad akon iti bagahik iti airport. Alwada ma, ang mga numapitpit dagiti pawit kaw. Ay sos, agipawit kayo, kat delikado pa'y gayam. Awagan nakto no makadanon kan iti Pilipinas, wan. Ay maamwam tulat ta. I-post kun to. Ay, adda ballpen mo dita. Anom ti ballpen manang? Ballpen kan papel, iyalaan nakman. Isurat ko di ipaalak into nagsubli ka. Ha? Adda ipaalam? Wen. Agpaalak man iti sangagarra po na bugoong. Saluyot kan bulong ti aba. Anya? Kan mabalay nga agpaalaak pa'y iti daing kan tuyo. Anya timbagan iti Tambelen? Damagan niyo pa'y laang, tatang. Nangag yung matitungtungan mi. Ada ka nun iti airport ni Antem? Wen, aglugan ka nun iti eroplano yung madamdama. No kasta, rabia makasangpet ni Antem dito'y balay. Kat, anyangay nga ron. Tibanyo nga'y, lininisa maon. Kababain kini Antem, mamasangpetan na narugit tibanyo. Managdaldalos ni Antem abilay. Ay, nakadano na kun talaga dito Pilipinas. Nagpudot lakat unayan ayan. Sa dino nga tayo ti pagluganak ama pa ni paradaan ti bus. Ibagbagadamat nga adu kano dagiti mananggundaway at taxi driver dito'y kat. Taksiyaw, ma'am. Sir, taksay. Asat man day di Ilocano alakay nga agpukpukaw di ka. Nasingpot siguro day talakay matan. Agtaksi kayaw, ma'am. Ay, uwan ko matata. Ay, sa dino ti pangituludak kada kayaw. Ijay man terminal ti bus na agpaprobinsya. Mala, umay kayo tayo tulod kayo. Ay, di yung pa'y bagkatan dagita maletak, Agsarita tayo pa'y numano ti bayada. Ay, 800 nga minti singir may, no agitulod kami di terminal, ma'am. Anya? 800? Ay, nagninan. Idinto ta syaklaang mo ti pasaheros yo. Kasta talaga, ma'am. Kan medyo adayo, ti papananta. Ay, nanginagayam. Mano aya ti kayat mo, ma'am. Uray limagasot kumalaan. Agpadpada tamat na Ilocano. Malangaron. Aglugan ka antay kargahon ti bagahay. Anya, kat ni tatangan. Adda ka nun ijidalan ni auntie. Damag kayo la adaman. Damdamagak talo mamisin dya inadubok akarnit banyas. Kayat ka ni auntie day ta karne. Kitno day tati paborito mi diubing kami pa'y. Jak tupay kayan. Ay sos, naimimas ngam karnit manok. Ha? Ni, urayan da kong nagiti barkadak ijirwar, tatang. Ay. Saan ka apo mampanaw? Taurayan ta ni Antim Abilen. Mabayag pa ang makasangpit niya, auntie. Kunan madlan iti dalan. Kat no kaluglugan na pay lang. Kunak no asidagan. Sapay impapudot ko man ti inluhutok asidagan na. Apay ngay, ma'am. Tasan ka nagpasundaw dito'y airport? Saan ang tata? Taisumanan agastos. Ay, sa bagay, Ay, sa dino itayin apag-ilyatin agapwa, ma'am. Hong Kong tata. Domestic helper ak ijay. Nasong bata ko, hindi sumaruno asaludsod mo. Ay, naamumlata, mati sumaruno at amagay. Ay, nabanbanuga ka nagbiyahe. Awan pa'y turog ko, manipod idi kalman, tirabi Ay, madlaw nga raod. Anapoy-puyatan ka, ma'am. Mabalin ka di nga iturog ko pa'y biit, tata? Ay, uwan ma'am. Reingan naktulatan, inton makadanon tan iji terminal tibas. Ay, ma'am. Madam. Ma'am. Nakadanon tayo ka din iti terminal tibas? Saan pa'y? Ang magre-ring ti cellphone mo. Ha? Ay, aywan. Di dala makaururay mo na makasangpota. Sungbatak man laangan. Hello? Hello, Auntie Belen. Kaya't nakakanwa ka sarita ni Tatang. O, sige, itod mo, ti telepono. Hello? Ayun mo ka din.
Adak pay laang dito'y taxi. Umawag akto kada kayo, inton nakadano na kundita. Kasta ka di. Ay, wana. Tay bagak iti tricycle driver amang sundukin ka, ngagsaganan. Wen, day tamot ti tungtungan, saan aya? Mapit lang Tay pakitakin ka. Umanta malokong. Atay. Tay iti agur-uray asidan. Ha, agur-uray asidak. Awan mo timbagbagak nga ilutuandak Kitaan kami na. Charan! Amo ka paboritom da ito Ha, anyo data? Adobo ang banyas. Banyas? Agsidsidaak ayamot iti banyas. Sikakit di mat. 5 taon mo lang di ta Hong Kong. Nalipata mo, ito paborito masidaan iti uping tapay. Sa nga 10 atawon ko, ije Hong Kong. Anya alima? Aywanan niya. Napayag kagaya man na sana nagawawit. Sige nga Rodan. Umawag ak tulaangan, inton madamdama. Ay, adayugayam talaga ti terminal ti bus, tata. Ay, awan talaga nga tayo. Iso, nagiti na dumabalik bayan. Di dalamasyat ka na kami at taxi driver. Baratan da pa iti bayad da. Di kagdanag, tata. Tanayunak iti sangagasot. Agyaman ma'am. Andang amin sakit ni misis ko, cancer. Kasta aya. O sige, tanayunak pa iti 50. Stage 4 pa ati cancer na. Sige. Anayo kun asa nga ribo, tata. Ay, agyaman ma'am. Man-mano tinaanos nga UFW akasken ka. Di na kun bulaan, tata. Itad kon di sa nga ribo apagpletek kada kayo. Hello, Manang. Belen, jakmat lang maura yung jepos mo. Iso nga imawag ako na. Tadamagag no nakasangpat kan dita Pilipinas. Agpausak pay lakuma. Nakapsot ngamin ti signal dito'y terminal ti bus. No kasta, nakadanon kan. Itay pay Manang, ngam ururayak ti biyahe di sumaruno abas. Basta di mo liplipatan di pauit ko amapan ije Mindanao Wen, amok. Mindanao, ti papanan na. Ayun gayam. Jak samot na itadkan ka di insurat ko nga ala aminto nagawid ka. Ne, jak samot na alang agpayso, Manang. Ay sus ko na kun ka. Ibagaklaan. Mga laka iti sa nga garapon na bugoaw. Daeng, kantuyo asagay sa akilo. Ay na, agat tuyo kan daing akton makasubli di tamanang. Sagay sa laeng met akilo ti daing kantuyo. Kat no nagado kayo ang nagpaala iti sagay sa akilo iti daing kantuyo. Di isuntulaang ang tilinaon ti bagahek ngagsuble. Ay katkas tala ti biyag abilain. Isungagan anos ka, tasi ka nga rod tinagawid di ta Pilipinas. Ay, anya pa'y nga rod ngay, Manang. Auntie Belen, namisda ka. Ay na, talaga gayam abalasang kan, ana. Nagbasit ka laeng, idadak dito'y Pilipinas. Ada pa yan boyfriend ko, auntie. Ngamdi mo ibagbaga ka ni tatang takong nga. Anya? Nangag ko dyan yung bagam. Matagaya man boyfriend mo. Di mat ibaw bawal ko maki-boyfriend ka. Kitaan niyan ti Mabilin. Nag-abroad. Napakita na balasang. Ay, diyak kaya ti maitulad kan kwa na, tatang. Naiyunag mo ka di amin ng dagiti maletak. Ay, uwan, auntie. Mabalin ayamot saan? 5 amin dagi jay, 5? 1, apay. Mano aya di binagkat mo? Upat! Ha? Bilangan manan man. Sakman lang ti mapan mang bilang. Ala, auntie. Upat talaga di maleta yun. Kasano napasamak na ita? Ay sos, upat mo talaga. Makita yun? Anya? Apay ngay, napanan nga rudon nga di may isa bagahek. Ay, friend, nangipanam, di may isa. Pesok ti pabasulam. Inyo nagmilang mat kiniana, di imbabati konduktor, itibas ang nagluganam. Nakaibatsak nga rudon nga, di may isa bagahek. Ijay nga tataksi, wano ijay bus. Ay, kitaag man, noan niya di mapukpukaw abagahe.
Samot ang LPJ. Tatang, ada pa panan mi kadang iti barkada. Ay, saan ka pumanaw? Itay pa nga pag sinsinjak dito LPJ. Saan matan nga umapoy? Kasano nga umapoy? Naibos nga ruti kargana. Naibos? Idi pa'y kalman Nagangar kayo ngamin iti karni ti banyas. Ngam dimot nga rod kayat ni Auntie Belen. Ay, ingka man siripan ni Antim no nakaturog. Nakaturog. Napuyat ka no. Ingka tumawat iti paggatang iti LPJ. Siyak pa'y lang mo ti baon nyo. Ingkan taglutok iti pangaldawan. Narasa! Auntie Belen. Auntie. Dumawdawat ni Tatang iti paggatang kano iti LPG. Naibos ti pagluto yo? Awan ka nan tayo, no sana makaluto ni Tatang, gaputa awan LPG. Sagmamano aya ti LPG. Nay, nagapo mi friend. Ay, kita man nakabagkatak iti LPG. Una niya. Ay, si Mangpat gaya man ni Manang mo abilain. Wan manong, si Mangpat iti rabi Agpainom kang arudan Awan mat kwarta kita. Si kakit dimat. Itapay amaawanan ka. Kat kasangsangpat ni Manang mo. Dumawat ka kengwana. Ay, wala niya. Sige, iawit ko pa dito yung LPG. Agsubliak to. Kat addan tong awit mong arak Auntie. Auntie Belen. Apay aya? Ikandak man iti kwartayo. Naamuan ngamin dagiti barkada kasi mangput kayo. Agpalpalibre da kanyak. Ilibre ka no ida iti milk tea. Ay, only in the Pilipinas talaga. Manoti ka sa pulam. Uray 2,000 laang, auntie. Ha? Manang Bilen. Apay aya. Kundi sit-sit ka dita. Anya ti sirsiripom dita yan tiri daw. Nakariig ka gaya man Manang. Itaypay. Kapanpanaw ngamin ni Ana. Dimawat iti kwarta. Apay, anya ti ibagam. Ikanak mamat iti kwarta Manang. Kangkantsawan tak namin dagiti ko kumpadre. Agpainumak ka no, tas Mangpat ka. Hay, biag ti OFW aya. Sagmamano aya ti arak itan. Kanaklatan iti limagasaot. Mabit lang. Aday tate limagasot. Ay na, thank you Manang Bilen. Woy, alaing kang, istorbo ka iti panaginanak. Ay, huwan kaya Manang. Mabalin pulutanan milangin jay karni ti banyas ngayon lutok. Sige, pulutanan yun. Agsidsidaak ayamot iti karni ti banyas. Kaya tiyo asawan, auntie. Diyan mapukpukaw ang maleta yo. Isutin lang ikargaan nyo ti amin ang pasarabo yo. Wen ada amin ijay dagiti tsokolate, kaskada kinde, kananya pa idita. Ay, nagnervyosa ka, auntie. Ay, sapay ko mata isubli, di nakaala. Ha? Auntie, data cellphone nyo. Anda umawawag. Mabit lang kasong batak. Hello? Hello, ma'am. Sino da ito'y? Siya tayo driver na nagluganan. At nabati amalita, ma'am. Jak nakita, anaisir sa J0 Kitugaw. Ay, naimbag ata, numero ti silpo na nakasurat iti malita, ma'am. Ay na, agyaman aktata. Kunak no napukawan, kat saanan nagsublipay. Ay, mapagpiaran, no mapagtal ka na ka-driver, ma'am. Ay na, agyaman aktata. Takas kada kayo ang mapagtalkan a driver, tinatumpo nga ka nagluganan. Sana bale, taumayumot isubli day tamaleta. Ikan kayon to, itigunguna. Kastala ti biag. Maikapat nga paset.
Junisha, agpili ka nuan niya ti kayat mo. Saka ti baboy, ulo, ano pang igado. Ay na, awan pa'y kwartak itaang. Utang mat, 1 month to pay. Ay, utang? Iso nga galakan, tadagita ka arubam, naghalada. Ay, kasta aya. Di mo kunain at tuyo ti sidaam, idinto takarni ti sidaenda. Ay na, maangot da. Si kanto lamanin ti pag-iistoryaan da no kwa. Sige, daytoy man kukod ti alaang. Anya pay. Daytoy pa'y pang-igado. Agpili ka pa'y Gusto dagito yun. Basta laglagi pam. 1 month to pay. Naglakada ka alakwan manang. No ada agi sursor dito balay, agala kamot adagos. Utang dayta. Nagrigat ti ado ti utang na. Ay na amin ataga dito lugar tayo, ada utang na. Anya katadanag mo na yan. Kasano, no umay da kanto singirad. Mabayag pa'y dayta. Ingkakit aglutong. Anya ti ilutok? Agpili ka ditan Jay nala kaalutwin tamabisina ko. Isumat lagayam awan man to pay tila ko day abakla tadi nagkulbot mat day to'y karne. Ay, nakabubutang ang mga numatukol day to'y pustiso. Jakto pa'y mangalngal. Ay saus, delikadaw. Apay, si Martin kamot alangan. Ay sus, natukulan to'y pustiso. Jakin nga to, wano akin baba? Day to aking nga to. Ay na, kasano akon ngay ama kaisuro no kastaw. Saan samat asimrak ni Ma'am Junisha ita? Ay, nag-text kanya. Agsakit ka no. Agsakit. Kat no nagkita kami laang idikalman. Kalat siguro ang nagsakit Adamot kastakot. Barang sumrak to ayin ton bigat. Barang tane, pinagawid kon dagiti estudyante na. Ingkalata ipatarimaan ije dentista de tapos tiso manang. Adaya kwartak. Basta surutam di imbagakan kang aramidam. Ipigkat ko babaan itiglo? Ijay tengatap no agdeket dang. Ay naskan garod nga inayadak. Basol da bakla. Nagkulbot mat gayam jela ko na karnay. Ay! Manang! Naibatak ti pustiso. Ay unay kamutan. Di mula inan-an na danon. Kita aman, ad-adan anaperde. Nagbalin mo tin alima. Ay, awanan. Jakon may pagkat. Anya nga itateramida manang. Nagrigat mo tin ti kastol. Nag-text man ni Ma'am Junisha. Kahit sumrak ka naon. Saan pa'y ka no? Ay, awan mat nga ron ti substitute teacher. Agkita kami kano ijay sentro inton madamdama. Taapay ka naw. Damagak to no apay. Amangan no adda ka sa pulan na kan ka. Amumat day jay agayim mo. Sa bagay. Amuklat na no anya ti kasapulan na. Mare. Amukon, mare. Kasapulak ngamin. Ay, kita akman tilangam. No awan pustiso. Nagtala ka man. Kakaasi aklang nga rodon amang kalkalob day tiropa. Sapay nag-order ka iti fried chicken. Kasanom ngay ang alngalin dayta. Iawid kun ata si daan ni ading ko. Sige irwar mo di bulbuludak akwarta. Manganta pa'y mat saan kang agapura? Samsambuta nga rogi dentista. Agrikapton. Aywan anya. Manot ka sa pulam aya. Kahit nagkita kayo kan ni Ma'am Junisha. Wen. Umutang mo't gayam iti kwarta. Kunakun kahit. Isuasaan akong amaklaat. Nadadaal dya pustiso na. Ha? Ay, nagrigatan day ta napasamak. Ay, nakulbot kanu ngamin jay karne asindada. Nalipatan na siguro. Aposteso tingipan na. Siguro barang bayadan na adagos jay inutang na kanyak a kwarta. Mayatan to yung ngipin ko. Kita man manang. Mas may mayat da ito yung jay sigod a pustiso.
Annadamon Wen. Anya ngay, nakaluto kan. Wen manang, mangantayon. Anya ngay tisidaan. Dahil kukod ti baboy nga inutang mo kan ni bakla. Na, apay ngay aday tamanon. Kat isulang mo ti addaan na bati asidaan. Inanger mo anay ba? Jak makasida ikiday ta. Mabuto nga kung amangan no madadaal manen to'y postisok. Sapay nagngina ti pinagpaaramid ko iti dayto. Ay, oray nga min manu nga oras nga ang angram dayta. San lata alumuknang? Saan sama nga min apud no akar ni ti baboy jay impautang na. Ada nga iti panagkunam. Plastik samot akar na. Ada ayamot kasta. Ay na, ibagakan ka. Mabalindan ti agaramid ita iti plastik amakmakan. Damagam to, inton umay nakasingiran ni bakla. Panagbabayadan aya. Adan samot din makabulan nan manang. Siguro, umay na kanton singiran. Ay, isumot lagayam nga agpatingga di talapayag mo ti isem mo itay. Itay nag-flag racing tayo. Tabaron day tapos tisom. Ay katun amare, jaket ipasikatan. Angam, kasla nakayelyelo mo't day ta. Ngam tay sigud apos tisom. Yelo aya. Wen nga rod, kasla saan ka naggisigis iti makabulan. Gapo iti kolor ti postisom. Mabainak samot nga agsao. Manot binayadam iti day tangay. Imbayad ko amin jay inutang ko ken ka 10,000. Anya? Ay, no amok la amapan ka iti dentista. Rekomendakan iti papapanak a dentista. Ay na, di mo lakit imbagbaga kanya ko. Jak lang amin nalagip kat. Sayang. No ijay ka anapan, saan ko maakas ta kayelo day tapos tisom. Oh, kumusta, Ma'am Junisha? Nay, apay ngay awing-iwing tisong batmaw. Na. Ita, agtang-tangad ka. Mawata ko. Saan ka makasao? Kunak man, no nagpapustiso kan. Kasano ngay ama kaisuro ni Ma'am Junisha, kat bungal sapay mat. Ay, addan pustiso na. Ipakita ng tupay kanya. Ha? Apay nga rod ngay asaan nga agsao. Mabain siguro nga agsao Ay, yelo mo't ngamin ti kolor dya impaaramid na apostiso na. Ha? Sapay nagngina. Ay, unay matdaytan? Jak amo, no anyat aramidan nan ija postiso na. Talaga ka di ayelaw. Wen, kaslama isngarod ti kinayelo na. Jay yellow corn? Wen, nakarkaro pa'y Itayak pa'y abusina, ngam awan ti mangilukat itiri daw ti balayo. Adak di tao jak lamang businam ta nagpigsa ti music ko. Ilmlamangan yun sama ti utang yo. Ni manang ko Junisha ti singiram, sana siya. Kat ayan nga ni manang mo. Kat napan nang isuro Amo namat nga itangal daw nga umayak agsingir. Kasano mat abayadan da ka? Kat super duper cool bat mat dyan pautang mo kada kami? Anya super duper cool bet asasawa mat? Uray lang naguddo di pustiso ni manang ko. Nalpas yo asinda, ita, kasta ti bagayo. Hay, agbayad kayo kit deng. Yelo ayang agpay so day ito ngipon ko. Manang. Ay, unay ka matin. Makapakigtot ka mo. Anya ter aramidam di tasangwanan ti sarming. Imbaga nga mingyay ko teacher ko, ay yelo ka no day ito ngipon ko. Yelo? Iso nga rod akit kitaag dito isarmaing. Di mo kaya ti yelo ang ngipan? Asino kumangay ti mga yat iti yelo ang ngipan? Ibagadan tupay asa anak nga gisgisigais. Kunada mat, amas healthy ka no ti yelo ang ngipan. No pasukatak day ito ngipon ko. Aggastusak manun. Sapay nagdakkel ti binayadam dita. Wan nga rod, 10,000.
Imay pa yung jag sing-singir. May samot day jay. Umay nasingiran di nagkulbot ala ko na. Isumat di kunak. Peken samot ababoy di pinartida. Peke, ababoy. Patin samot day to pustiso, peke. Hay, amin langan, peke. Ayan na ngayon ni ma'am. Napanagisuro Sanin nga gawawid? Di na kaya tabayadan ti utang nga? Hoy, nasurok asangaribo jay utang na kanyak akarnit baboy. Karni ti baboy peke. Anya peke? Hoy, peke nga bagbagam dita? Talaga mo't peke, jem pautang mo kada kami Idarum kayo iti kasta nga ibagbagayo. Pirpirjen nyo tinagan ko. Idarum kayo. Tandaanan nyo dayta. I will demand you. Excuse me. Ha? Sino ka? Bawal ti bastalatan sumark dito eskwelaan, may. Kasta ka disi. Anyam, dito ikadi nga igisursuro ni Ma'am Junicia. Wan, apay. Umay ko singiran jay utang na akarnit baboy. Ha? Adda utang nakan ka? Wen, may sa kilo akukod, igado kan pang-adubo jay inutang na. Sige. Dito'y kalaang tayo nakayaban. Bawal nga men ti agpastrak iti outsider. Asino day di abak lang agsingsingir? Am-amo na kamot ka no, ma'am. Adda ijerwar. Day ti apanagropro pa. Agutang iti kukod kas kada pang iga daw. Katsi ka, ma'am. Diya lamabainan. Adamot kwartak ng igatang ko. Isumat ti kunak. Dayam, agawid tulat ta. Awan utang ko, sir. San na ka di apapanawin ase? Kahit kulang mo't ang makasarita ni Ma'am Junicia. Saan nga rod amabalain? Sa may sa, awan mat kan utang nakan ka. Imbaga na dayto ha? Hoy, di uray pakita ken katilistaan. Ay, saanan? Pumanaw ka kit din, tani. Mangrugin ti klase may. Apay nga kasta dayta at tao. May strapay mo't nga rod. Hoy, di na matamot agbayad iti utang na. Idarum ko! I will demand her! Apay, asino jay nagpukpuk ka o Jerwar? Jay bakla nga umay agsing-singir. Utang ka no ni Ma'am Junicia. Ha? Adamot utang ni Ma'am Junicia kan kwa na? Isumati ko na. Ang mamati ka. Ni Ma'am Junicia, adda utang na. Ay ko, adamot utang na kanyak. Nakabayad sa mutan. Ay, di naktupay kasarsarita itan. Labsa-labsan naklaeng. Ay, kasanungay nga ta amasingir ko. No kasta. Pudno nga road ang nagrigat asingiran. Nagtiwid nga road. Ay, awan lat sir-serbi na atitsyar. Jakla ko man pinautangan. Tagnanayon ang abungal. Amo manang no anyat impukpukaw di nagutanga, mabakla. Anya ngay? I will demand her, kunana. Ay, talaga nga awan amu day di abakla. Rung mo day ta demand ngay bagbagana. Agkarasubling o may agsingir. Manang, ti utang, rumbeng abayadan, saan apaglibakan? Ay, nagado ti babayadak, jakon amu ti unao. Ay, sana nasayad day ta nga imahem, no maamuan dagiti tattao, at di mo amu ti agbayad iti utang mo. Wan nga rod. Malagip ko pa iti imbaga day dinanang kantatang. Respetarem dagiti dadduma, tapno respetaran da ka. Tadagiti ammo na ti mang respetar iti pada na a tao. Magunod na mo tinaan-anay a respeto. Wan, sige. Bayadak dagiti utang ko. Pudno day ta akinunam ading ko. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Kat agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.